Hadian bo Professor Prabha Shankar Shukla u Vice Chancellor ke North Eastern Hill University Nehu hak henreu trigunai wing araja pusa ula pentep ba bar tre ban hiar suki kumbala dawa dagi samla pule ke skul bat Nehu bat ban penkesan ya ke jingtung kam yau registrar deputy registrar bat ki weki officer bakam dai ke batung bi an ki samla pule ke te skul ba kila penpau ke jingbitar yau Vice Chancellor. Kini samla puli ki badai hak Nehu Student Union bat Kakasi Students Union KSU Nehu Union hak janme jong handre tare unai wing araja arpusau dak jing sngo bitar kila rai benang pen khlan chu e ke jing ki shat kan tat hadu bau Vice Chancellor un hiar nak suki bat ru ban weng kam yau registrar bat deputy registrar lamda kumta ke jing shat kan kandang betengsa. Habakran usandi sotun u presiden kan Nehu su ulaong bakim penyang satiai ke jing pensai u Vice Chancellor namar bo klam ai jing pensai ki mat jing dawa henrei ulale kelan penban ban pensai ya rukam tungkam registrar ula benrap ru bo Vice Chancellor ula kular ban tung pro VC dau khasi hadian ke jing tuklar ki samla puli bat kino hikai ke jing chai na kalian ju ke bo ai ke bamla hiru ban pedang hakaba neru ki por ki balale tu na kalian jung VC ujuang bai uyak kat garu ndai tong ordinance tu umpat upload duduk ni kin perunta aduk menin tak begin tu nilale dak kebor hakaba na kalian ju ulaang baun provide ya kata ke ordinance te kumtahi na kalian jungi ke bo statement mataksiru yemla hira ban pedang hakaba habedei bagani ga memerendam bangi lapha bat kumju ki sti ki ba fair bagi pinsko ya kata ki jing jungi samla puli ni skol ba amshim la panchai kata andre ushim interest man ban panchai habedei ba katuka ka jingthung jung tu registrar you CDC you special officer on special duty you DR bat kumju itu in charge nga guest house kau hi nga skwa panchai habedei u registrar brok ngitep ba wan na background jong u kol jong ka army hagaba yu la thong chwa kum in charge jong ka siu jong u siu kum u COE hadin kata yu sendat ashutung biang kum yu registrar hagaba nakaliang jong u umlong ndi bangi ang ba umlong qualified ne biang ya kata ka qualification ban apply hendai ka kerwa ka pasai kalong ba ka experience dan haba utre ka military background kumno na penyat kat kan ke school ba hagaba dan kutu kupor ba udang de kum uncha jong COE hagaba ka dan ka exam jong CUET nakaliang ka jong ka university kala IT uni omkar hak tu por udi uncha jong CUE hagaba kanu ka jong kunum kanam kanu ki jing jinjar ki khna ba kila sham hak tu por kanu kila hap up miet kila hap sa miet khamtam ki khna na ki nokandong te habidi bagani ko pus DR kumbang labatai hi nadu ki por ki balale uni DR ego pus jong la advertise house nam arja arpolai April khalai treng hagaba hantu 8 i ba ki uniu Amit Gupta ubade UDR menta wan haga thup kaba shispa saupun riu hagaba dengi page menta usnam bakila refresh no ekani advertisement hagaba porbo wan umkar hakani ka office jong registrar la refresh no ekani advertisement tat ba unie UDR ulawan haga thup ka banikong do tikumno kumita ngila ban pediang hagaba porbo wan mo hagarang shispa saupun riu am syam la pediang na kaliang VC te menta pat do ulawan haga banikong VC ula pediang kumno kum kata VC pat uang ba umla ban liat don bor umla ban penyat kat kum ka jing kwa ka jung u handai hakaba kani ka jing dawa jungi pat uang ba hapan ya kata ka permission ka approval na station nong ba Delhi bat kumju habi de ni CDC ula yuthu uang ba na ula terwai ki professor ki ba fair handai ngilayo in keren bakini huta bat katukat ni kinong hikai handai nakaliang juki kila batai syai ba uniu VC hi ulet don bon na kopor hadu habide be kam pisaru kwa be banyak biling bajung habide be tungkam ru wa be dikini barza la komo plai kini encha jong ke sasu las tung be dubri jung handai bon kini ki professor nani kini ki non teaching staff ki khasi ke blasong thai handai am shimla extend nuru handai extend thik tong ki bri jung ki bawan ki ba ithu ki ba dan jing ye dei ba te kawai kuma ula ai ka jingsai mene ka point ka baar ka ba kren provisi ula panchai uang ba na kapor la jutho ta station nong ba Delhi ki Ministry of Education ulaang ba upan kita approval bantung kita provisi hasilong campus bat kumju hatura campus handai penban mene pada ula panchai uang ba lada untho biang ke sti na kaliang jung Ministry of Education handai lada na kaliang ke Ministry of Education kimcham la reply na kaliang jung na appoint na new December
uni usnam bamta arja afsah hendai kumno kata ka jingkeli hakaba kini husu kini ngilam berem hakaba kini ngilam kesyur ki berem ki judawa na kapor spor banang bentung kita provinsi hendai amcem ladan kum kata nakaliang ngejung pencabe omba umla hendai belipat kapui kini ka por mamta hakaba ilhab iki bangin syatkan ti nakaliang jung lahab shim kata ka jingkubur banang ba ulala unsalia klaim kata ka approval ru unsaya chkaman untung kita provinsi Shillong tura kampas ti kawai ke Shillong nakaliang gejungi hi kumengi juang nak por spor ngila justo sti ngila juan ujuor ki bun ke jingi ki bangilai ki skul ba nihu khamtam depet mentali ke skul ba nihu kalanang hiar arsot laisun ti nakaliang gejungi ngisngo ba amdan keladehi kapor bangin nyaki bangin New York kata final conclusion hakaba lade kapor ban wana jikala university takdaw nakaliang gejungi ngit skam bang ngin chong kalan mongor hakaba ngin chatkan hadu tat daba new visi unharski lam gamta nakaliang jungi rugim sange kata kru kabasya nakaliang gejungi hi nado mencam tayo ngilabu kata kapor ndri amsim nakaliang geju amsim nasim interest banyak ban keren batngi ndri menen kasi anda ngilakhat borok samla puli jogni skol ba jingdong dekat juga KSU ngilai let ngilai rung ha office jung haktu kapor ulakwa ban pensai ndri ladang nakaliang gejungi ngikwa ban thai ta ht ban yakundu nakaliang ju ujudan pon ndri mata lapoi kum kenika apon ba amsim ladan chu kalat kununu ba unit nishnu ulakwa ban yakundu ndri nakaliang gejungi ngisngo ba kata ka jingkundu bat kata ka jingya keren kan chu sakut tang hakal air takdaw ngilashim yakani karai nakaliang kan nihusu bat kumju dan dekat juga KSU ni huinen kumba arpungun ki dikhot ki jongi nginsa kan bet tan daba new visi unhya nakshki jong lam kumta kajigit clear kan lebe skini ki nongpet jongani ga university nani kita ki badan sini hakanong ba Delhi nakaliang jungi ngim skam but kini kisngi ki manongwan ngin nang pet ngin nang penjur syo ikani ka jingi ki jungi hakaba ngin khangro ki ikani ka university ngin boycott kumjur ngin ang kini ngin hikai ba kem deiru ki banchem ikini kelas ni sikman ba habide bakani ka post jong udiaru hausam arjar for polite advertisement uni wan hakatup sispa sopon rio handai news nam arjar support for polite kelas uni wan haka beningkong du hakaba ulalong most eligible but competent utau official jongani ka particular post hakaba kumno ngin keren ya kata ka selection committee kumba ula ong UVC makaya lingba kata selection committee hakaba amdan jingtep menu badan but menu balajit yaki ngilabu kata ka jikeli ba menu badi chairman jo kata committee hakaba nakaliang ju menen kasngi ula kubur badi mu but kibriu ki budget hata ka committee ru dei tik ki brio ki ba recommend ma bandan kata committee tikumno nginget ba kandan kata ka jingkho jing suba handai ngimsim latip menu badan ta expert menu kita ki expert badan kata selection committee but kumjuru ka khampat kata ka selection committee ka khamya lingba kata ka academic council tikumno kita kibi nong hikai ru kintep ba menu ba sajet but menu ban bandan kata ka selection committee ngilashim ni ka senjam ban ong bangin chatkan tat ba un hap hiar ben balada udan don hi university kanang hiar so sanj posut ngimtip shu kata ne hadu manta ko mabla ikat ka Central University kalapoi ki sispatam tikumno nginaan penyang komunia bo nyalam ikini university hakaba yelediru umlong ubriu bo penyat khut penyat bet ikini university bakaduru ko ai khublei ya itu piwei kini ki hadu kinong hikai kinon teaching staff bot kumjuru ki briu shimen ki banabar ki balawan ai jingerap ingi ngano IP baling isngo scam ban yakun ban sa jingen ngi ki member berkhait badan ni hakani ga jaka dehi nakadaw ba bun kini ki briu ki lawan pesngo shingi hakaba kila ai ka jingkersan ka bapura la de ki jingerap ki baper deko ki glukondi deki glukos deki ranga deki shaula deki per ki jing nok senyang bat khamtam eng ai khuble ke KSU singkeme bakala yarap shikate e ban ai gini ki dhara kinap ki barokhan te nakaliang jungi hi nyai beteng be kani jingi le bat kumju ngi scam ba kini ki brio barokhat ba kila dan dekat be bat ngi bat nginget scam ba kini kinang dan bat ngi hadu kathup ba ngi nyoi kani ka jing job Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye kishap plus F haka jingsom.
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki Balai hi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya